Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umukuru w'abayoboke b'idini y'abaporoso muri Uganda Musenyeri Stephen Samuel Kazimba yasabye abakristo n'abagande muri rusange bitabira umunsi wo kwibuka abahowe Imana muri Uganda kunga ubumwe, kabone n'ubwo mwamutabona ibintu kimwe muri politike. Abantu bagize nta mugongo n'abavaga mu bice by'amajyaruguru ya Uganda baje muri uyu munsi uzizihizwa kuwa kabiri. Leta ya Uganda yatangaje ko abantu bavuye imihanda yose ku isi kwizihiza uyu munsi w'abahowe Imana mu Bugande bageze ku 690. Aha nta mugongo hari amasite abiri kuko hari abahowe Imana b'abemera n'ab'idini Gatolika ndetse n'abaprotestani. Bivuze ko buri wese ajya kunamira mu idini asanzwe yemera imyemerere yaryo. Ikinyamakuru cyari mu ntoki yavuze ko Musenyeri Kazimba yavuze ko nta mpamvu abantu bakwiye kwicana bapfa imyemerere, ndetse anarenga aho ngaho ati mu bihe bikomeye bya politike nta mpamvu abantu bakwiye gupfa ko mu mashyaka atandukanye. Imyaka 140 irashize abanyayuganda 45 bishwe bahowe Imana kuko bishwe mu myaka y'1845 kugeza mu 1887 ku ngoma ya Kabaka Mwanga wa kabiri w'ubwami bwa Buganda. Abo bantu batwitswe bashinzwe gusuzugura amategeko y'umwami, harimo kwanga imigenzo gakondo nk'abantu bari bafite imyemerere ya Gikristo. Ibinyamakuru bya Uganda byandika ko abantu 45 abari bafite imyemerere ya Kiliziya Gatolika bari 23 naho abaporoso ari 22. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe nyuma y'uko bitangaje ko yageze igoma kuva mu mpera z'icyumweru gishize Joseph Kabila wari perezida wa Kongo Kinshasa amaze kubona n'amatsinda atandukanye abahagarariye abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo agenzurwa n'imiturwa. Abo bahuye bavuze ko ari mu biganiro byo gushaka icyageza ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Joseph Kabila ubwo nta cyarabwira abanyamakuru ku bikorwa arimo gusaba mu matsinda yahuye nawe bagiye bavuga ku bijyanye n'ibiganiro bagiranye nawe. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja Kabila gufatanya no kuba inyuma y'umutwe w'imiturwa uwo yabonanye n'abawukuriye mu mpera z'icyumweru gishize. Umwe mu bategetsi Kinshasa yerutse kumvikana asaba ko Kabila yambura ubwenegihugu bwa Kongo. Igoma Kabila amaze kubana n'abakuriye amadini, abategetsi ba gakondo n'abahagariye amashyirahamwe y'abagore, abakuriye amashuri makuru n'abarimu ba za kaminuza, abakuru b'ibitaro n'abandi. Abatavuga rumwe n'abanenga Kabila ko mu myaka 18 yamaze ku butegetsi atabashije guha igihugu amahoro arambye, cyane cyane mu ntara z'iburasirazuba. Liberatari Umumba Boratwa uvuga ko hagarariye itsinda ry'abagore rigamije amahoro muri za teritwari wari mu bagore bahuye na Kabila kuwa gatandatu, avuga ko abagore muri za teritwari mu byaro burambiwe guhunga nyuma yo guhura na Kabila. Leta yabwiye abanyamakuru ati twavuganye amahoro kandi twamweretse ko dushaka amahoro kuko ngo utagomba gucikamo ibice, kuko ingomba gukomeza kuba imwe kandi nticikamo ibice. Ati twaje kubana na perezida wa kera Joseph Kabila kuko tubabaye, twahunze tuva mu byaro none n'ubu turacyahunga, none tuzahunga kugeza ryari, kugeza hehe? Twaje rero kumubwira ko twebwe tunaniwe, ni igihe cyo gushaka amahoro. Abagabo nibo bakora intambara ariko abagore nibo bazana amahoro, ni twebwe tuzana amahoro. Ati twe turashaka amahoro nta kindi, kandi igihe cy'ibiganiro ntibazibagirwa abagore muri ibyo biganiro kuko umugore niwe mujyanama kandi niyicara muri ibyo biganiro amahoro azaboneka. Twishimiye ko yaje gushaka amahoro nawe arashaka amahoro, niko uyu mugore avuga. Abagore ni bamwe mu bagirwaho ingaruka zikomeye n'umutekano muke n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gufata ku ngufu, gushimutwa bakagirwa abacakara ndetse no guhinduka impunzi. Abahuye na Kabila batandukanye bavuga ko yabesheje umuhate we mu gushaka uko amahoro aboneka mu burasirazuba bwa Kongo no mu gihugu cyose muri rusange. Radio Kapiterwa inkunga na Loni ivuga ko Joseph Kabila avuga ko ashaka ko umuhuza no guhuriza hamwe abanyekongo mu biganiro bigamije kubona ibisubizo birambye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa Kabila ashobora gutangira gukurikiranwa mu nkiko za gisirikare, aho ubutegetsi bumushinja gufasha mu binturuwa ibyo Kabila yakanye kuva na mbere. Nabashinja ubutegetsi bw'uwamusimbuye Félix Antoine Tshisekedi gutegekesha igitugu, ruswa ikabije no gushora igihugu mu ntambara. Kuwa gatanu Joseph Kabila abonanye n'abakuriye umutwe wa Ventura, umukuru wawo Colonel Nanga yatangaje ko baganiriye ku buryo bwo gushyiraho no gukomeza amahoro arambye mu gihe byiteze ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bushobora gutangira gukurikirana Joseph Kabila ku byaha umushinja buri mu bwambanyi no gufatanya na Ventura. Vice Ministre w'ingengo y'imari ya Kongo Kinshasa mu mpera z'icyumweru gishize yatangaje ko Kabila akwiye kwamburwa ubwenegihugu kubera ibyo birego. Bakumwana yashinje Kabila urari mu ntambara ishaka gucamo Kongo ibice, anavuga ko nta gushidikanya ko umukuru nyakuri wa Ventura. Uyu mutegetsi kimwe na bamwe mu bandi bavuze nk'ibi imbere nta gihamya berekana. Nawashidikanya ko Joseph Kabila atari umuhungu wahoze ari perezida. Nawashidikanya ko Joseph Kabila atari umuhungu wahoze ari perezida wa Kongo Laurent Desire Kabila. Akavuga ko akwiye kuba gukoresha ibipimo bya ADN kuri Joseph Kabila n'abandi bana ba Desire Kabila. Joseph Kabila ubwo nta kiravuga kuri ibi bivugwa ku muryango we, ariko bo ku ruhande rwe bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gukora ibishoboka byose no guhimba ibinyoma bigamije gusebya Joseph Kabila, bemeza ko bigaragaza ubwo ubutegetsi bufitiye uwahoze ari perezida. Hagati ya 2001 kugeza 2019 hagati aho guverineri w'intara y'Ituri Lieutenant General John
Laurent Desire yagaragaje ko adashyigikiye gahunda ya leta yo kugenzura abasirikare bari ku rugamba, ivuze ko ari ukongera ibibazo igisirikare cya Kongo gifite. Laurent yavuze ko abapfakazi b'abasirikare bashobora kujya mu muhanda kwigaragambya bambaye ubusa mu rwego rwo kugaragaza ikibazo cy'imibereho mibi bafite. Ubugenzuzi bwa gisirikare muri Kongo bwashyizeho gahunda yo gukora igenzura ryimbitse ry'abasirikare batari mu kazi mu gihe imiryango yabo igenerwa ibihabwa umusirikare waguye ku rugamba. Kubera gahunda ubuyobozi bw'ingabo bwabaye buhagaritse amafaranga atangwa ku miryango y'abasirikare bapfiriye ku rugamba mu rwego rwo gukora igenzura ngo hamenyekane umubare nyabo bapfuye n'abasirikare bari mu kazi mu rwego rwo kunoza imikorere y'igisirikare n'ibikorwa by'urugamba bihari. Iki gikorwa byaje kugaragara ko abasirikare bamwe batakishimiye barimo guverineri uyoboye intara ya Ituri Lieutenant General Laurent Desire akaba yavuze ko ari ikigamije guca intege abasirikare. Ati ikibazo cyo kumenya abapfakazi gihoraho, twe turi mu gace kahabera intambara, ntabwo bakwiye kuza kuturangaza kuza kuduca intege kubera icyo kibazo. Lieutenant General Laurent Desire yavuze ko yagaragaje perezida wa Kongo ko ari ikibazo cy'abasirikare bake kandi ko byigaragaje mu mujyi wa Goma wafashwe n'inyeshyamba za M23. Ivuze ko iryo genzura rikwiye kuba ryimbitse kugira ngo ritange umusaruro kuko ngo ibibazo byo mu ngabo za Kongo bihora ari bimwe. Ati abasirikare bacu bari gupfa niba umusirikare ari ku rugamba kumva ko abapfakazi badahabwa amafaranga nawe azumva ko napfa umugore n'abana batazahembwa nibwo utazajya gupfira ku rugamba yumva ko abantu bafashwe nabi. Yavuze ko ibikorwa nk'ibi by'ubugenzuzi bigamije guca intege abasirikare bari ku rugamba. Laurent Desire yavuze ko abasirikare ba Kongo bari guhabwa ibiryo by'iminsi 15 yo kumara ukwezi kandi ngo niyo mafaranga minisiteri itanga. Ibyo ngo abasirikare niwe babibaza mu gihe we ari ku rugamba. Uyu musirikare yatsubye ko irimo ibikorwa bijya mu mucyo kuko biri guhungabanya abasirikare ku rugamba. Kugeza ubu nta gisirikare cya Kongo kirabivugaho, gusa mu ngabo za Kongo bakunze kumvikanamo ruswa no gukoresha amafaranga yakabaye atunga abasirikare akarigizwa n'abayobozi bakuru. Mu kwezi gushize igisirikare cya Kongo cyasohoye inyandiko zo gushakisha Colonel Nkuru Kirenge Derife ushinzwe kuba amafaranga agenewe guhabwa abasirikare n'abazarindo muri Kivu y'Amajyepfo. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banetswe mbere gato y'amatora y'abadepite mu kwezi kwa gatandatu mu Burundi, abaturage muri komine Giharo mu ntara ya Rutana bavuze ko hari icyo bacyane cyane Umunyapolitiki bayiporona batera ubwoba ko bazicwa n'abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko kwiyamamaza ko abadede mu mpera z'ukwezi kwa gatanu tariki ya 27 abayoboke b'iri shyaka riri ku butegetsi bakoresheje amagambo rutwitse bibasira Umunyapolitiki bayiporona ishyaka rya opposition mu Burundi. Icyo kinyamakuru cyavuze ko Zashari batungwa nayo yoboye Sayitera Ikibimba ndetse na Runari Ruhoranye uhagarariye ishyaka CNDD-FDD basabye abaturage gukora ibishoboka byose bagasibanganya ku ikarita y'isabana Umunyapolitiki bayiporona ibyafashwe nko kubahamagarira kubica. Aya magambo y'urwango ndetse no guhamagarira kwica batabona ibintu kimwe n'abafite ubutegetsi ngo yashimangiwe n'abakandida b'iri shyaka riri ku butegetsi ku myanya y'abadepite muri komine Giharo ngo babwiye abaturage ko kwica Umunyapolitiki bayiporona byaba uburyo bwiza bwo gutuma komine Giharo itera imbere kandi ngo ikanatekana. Abarwanashyaka bayiporona bavuze ko bari gutera ubwoba n'imbonerakure, ni ukuvuga urubyiruko rwo mu shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi, ndetse bakabwirwa ko niba bashaka kuba bagomba kuva muri opozisiyo bakegera abandi muri CNDD-FDD. Abarwanashyaka bayiporona muri komine Giharo barasaba imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuryango mpuzamahanga gushyira igitutu ku ishyaka riri ku butegetsi rikagabanya igitutu ku yandi mashyaka, ndetse ngo ntibizeye ko amatora azaba mu bwisanzure muri uku kwezi. Komine Giharo isanzwe irangwa n'urugomo rwa politiki rukorerwa batari mu ishyaka riri ku butegetsi, ndetse abaturage bamwe bakunze guhunga mu bihe by'amatora banga ko batotezwa muri ibyo bihe. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banitswe impirimbanyi y'uburenganzira bwa muri Kenya bwana Boniface Mwangi na mugenzi we A.Twahirwa muri Uganda bagarutse ku iyicaruzo bakorewe ubwo bari bafatiwe muri Tanzania. Abo bombi bari mu ikipe yari yagiye gushyigikira umunyapolitiki Tundurusu ufunzwe n'ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Ikinyamakuru The Star cyo muri Kenya cyanditswe Boniface Mwangi yabwiye abanyamakuru bo muri Kenya ko yafashwe kuhirwa amaboko inyuma agapfukwa mu maso akajya ategekwa kugenda yambaye ubusa imyenda ye bayimuvanyemo. Uyu mugabo yavuze ko bitagarukiye aho ngaho ngo bari bamufashe bamusezetsemo ibintu mu kibuno basizeho amavuta kandi bitegetswe n'inzego z'umutekano. Uyu Mwangi yavuze ko muri hoteli yarimo abagabo baje kumukomangira bagashaka kumushimuta ku ngufu agataka kanga, ariko mu gitondo asohotse bamuta muri yombi. Boniface Mwangi yavuze ko yafashwe agakorerwa ibyafura mbi kandi ngo ubwo bamusezekaga ibikoresho mu kibuno bamusaba kuvangura ko Samia Suluhu Hassan. Ikinyamakuru The Star rito cyavuze ko bwana Mwangi yavuze ko bamusezetsemo ibintu mu kibuno kugeza ubwo amaraso ava kandi bagakina imiziki iranguruye cyane ku buryo gutaka ko ijwi rye ritumvikanaga. Uko niko byanagendekeye madame A.Twahirwa nawe impirimbanyi ivuga ko bamusezeka bwo mu bintu mu gitsina ariko ngo atari ibitsina byabo bakoreshaga. Abo bombi babikorerwaga bapfukije imyambaro y'imbere yabo mu maso ndetse babafunze n'umunwa kugira ngo badataka. Yaba A.Twahirwa ndetse na Boniface Mwangi bavuga ko bahambiriye bakirirwa bagendera mu modoka batazi aho bari kugeza ubwo bakeka ko bashaka kubata mu mashyamba ngo baribwe n'inyamaswa cyangwa se bakabarira mu nyanja bakazaribwa n'imvubu. A.Twahirwa yavuze ko Uganda ari igihugu kibamo igitugu cya Perezida Museveni ariko ngo ntarabona ibyamukorera n'abanyatanzania mu gihugu cye ngo abanyagitugu bararutana, ariko we na mugenzi
bagenzi be bashimira abaturage ba Yase ko bashakuje nibura bakora urwiceruzo gusa ariko bakaba bakiri bazima ngo no gupfa byarashobokaga ko bagomba kwicwa n'ubutegetsi bwa Tanzania.